Engathi ungaphila uphoshe uphumelele uPastor Winning lona kubuye achaza amaphupho kubaleni ofanele ukuthi uqikelela ukuthi number besensa ngoba imember so ngo9 lapha ntambama singakuthokozela ukuthi ke abantu bengasi WhatsApp kodwa futhi bekukhuthalele ukuthi benikele ku channel uma besizakala sibeka la Thabisa Mbangata Thabisa Mbangala Mall kunjani nguthabisa lo igama ngicela ukubuza obuphana nosazwayo obuphana nosazwayo she was or he was dating or she was I don't know which indoda igama Thabisa I don't know but maybe he or she was dating a well-known person, a celebrate. Celebrate. So now let's go number one. Yenzeka uma phupha usazwa ubuphawu luhluma anithandana lokho kushuliye kungenzeka lusazwayo umuntu lomkhonzile uyicrush yakho uyabona nothing more nothing less ubukela kuye. Number 2 ngokujwayelekile kuma phupha usazwa kuyaba uphawu luhluma anithandana ngobuyela futhi kungenzeka uzokuba nenhlanhla uphinde ubusiswe ngempilo enhle nenhlala kahle futhi zizofezeka ifiso zakho. Omunye kuyenzeka umuntu umeke waphupha enosazwayo ngabe bahleli ngabe bayakhuluma ngabe bayathandana evele ebesebusiswa ngempumelelo ebesebusiswa ngezinto ezinhle yabona. Number 3 kwesisikhathi umphupha usazwayo kuba uphawu luhluma nithandana ngoba lokho kuveza ukuthi ke empeleni kungenzeka umbethwe isidalwa na esizama ukuthi ke sikukhombisela ukuthi unekhono noma kune challenge elifuze elalosazwayo. Abanye abantu kuyenza uthola ukuthi kunento oyizibaye awunaki lokuthi mhlophe ungacula noma awunaki lokuthi ungaba umlingisi. So lesi sitalo sesiyakuveza ukuthi njoba umuntu who is mingling with usazwayo ingoba nawe unalo le khono unalo le challenge ungaba ngumlingisi noma ungaba umculi kudibana lo usazwayo vela kuwe uyini ngoba ngenzeka awubheke ukuthi awunalo le challenge le khono lelanalo ongenzeka unga-excela uphakame ngalo. Number 4 ngokwesintu umaphupha usazwa kuba uphawu luhluma nithandana lushuthi kungenzeka ukhonjiswa ukumbethwe isidalwa senzuza. Abanye abantu ke uma umuntu kamoya kunesidalwa special lesenzuza siyaziveza ngosazwayo. Yes I heard abanye bethi nesidalwa ukuthi somndawo siyaziveza ngawo usazwayo yabona ukuthi usuwumuntu kamoya kafushane. Number 5 kwabanye uma uphupha usazwayo kuba uphawu luhluma nithandana lushuthi kungenzeka ukhonjiswa ke sesisondela kakhulu ke esidalwa sakho senhlanhla nokuthi mhlawumbe ubudlelwano bakho nalesi sidalwa buhle. Omunye umuntu ke angaphupha ithanda usazwa kanti umuntu osanda kuphakamisa isidalwa esithile usanda kulungisela isidalwa esithile okuthile bese ibona bese ngoba kusho ukuthi lobu budlelwano bakho bakhile nalesi sidalwa buba buhle buyaqina futhi yabona. Number 6 kwesinye isikhathi uma uphupha usazwa kuyaba uphawu olubi uma nithandana ngoba lungabe liveze kungenzeka kumele nje ukhuleke kakhulu ukhuleke ngamandla ngoba noma ngabe uthola indlela zokuzelapha noma uzoxosha isilwane esizifihla ngesithunzi isalo sazwayo. Abanye abantu ke kunamimoya emibi ekwazi ukuthi izothola ukuthi isondela njengomoya omuhle ngathi umuntu oyisidalwa sakho noma umuntu umaziyo usazwayo kanti kuyinto esilwane ecashe ngaleli thunzi lalosazwayo. Siyabonga kakhulu uSipho la uphupha uJola nosazwayo kanjalo nosazwayo ushaka usazwayo.